večeras ćemo snimiti ovu našu priču, ja se nadam da su... Ovaj gospodin sa kamera je tu. Jedna kamera, gdje druga kamera? A to si samo ti, jednu struju godišnje, dobro je. Ja sam pravi sretnik i ja biram nju. A sad pjeva saks. Ovo je za fitness. Ova majica sa brojem 97. To je moj laki broj, 97. Želim se vratiti u 6. razred osnovne, kada je taj broj pokazala moja vaga. A sada je to, rekli smo i prošli puta, 150 plus PDV, ali dobro, ko broji, nema veze. Kako ja izgledam, dobro? Čarape u boji saksa, to su iste od prošli tjedan, oprosti mi. Nisam ja, žene, mašine. Rekli su mi da moram puno tekućine piti, ako se ne varam da na svakih, čekaj samo da si, na svakih 25 kila težine, da mora biti 1 litra dnevno. Živa istina. Znači, ja se uopće sad ne zabrkavam. I sad vi to samo pokušajte vi to samo izračunati. Pa mislim, pa to nema te vode u Zagrebu, da meni se to namogne. Dobro da ste došli jer nam je ostalo i hrane od prošli puta, pa da se ne baci. Ipak smo mi podrum ekskluzivni u centru grada, jel tako smo rekli, ja? Ali još jedan od razloga je i moj zajebani menadžer koji u stvari, on da može, on bi sam sebi naplatio ulaznicu. Tako da mislim da sam ja dao svima danas kartu, ulaznicu koju od mojih prijatelja, pa bio bi ovo pun klub, ljudi moji. Hvala još jednom kad ste došli, mislim ne mogu vas dovoljno nahvaliti jer gledajte, ljudi moji. Hvala što ste došli, evo toliko to cijenim, već sam to 3. puta rekao. Hvala što ste odvojili svoje vrijeme, hvala što ne živite na mrežama, jer kakav je to život na mrežama. Znaju ceste da putujem, njima dugujem, svoj sjaj odavi, znaju rijeke da mirujem, sad razumijem što, kako kuca srce, i zato samo slušaj srce. Što si me pozvao? Ovo ti je, znači, Pozvala se znam. ovo je vaga koja analizira namirnice. Opet vaga, pa ja sam prošli put dobio koja vagu. analizira namirnice, vaga mjeri gramažu i kalorije. Daj molim te u maniri Vrlo hostese, važno. ustani se, pokaži to kao što treba biti, tako. To je to, that's it girl, da, you go baby girl. Ajme, hvala. A čekaj, ali to mi nisi darovala, ti ovdje piše pozdrav iz Medical Directa. Ja sam ti dala to. Medical Mi smo Direct se je... dogovorili. To ste se Aj, gle, ti dogovorila ja sa sam se Medical dogovorila. Directom. Imam ja Oni su vezu. naši. Pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Hit, pogodi, to mi treba, to mi godi. Brdo para, brdo zlata, dijamanti oko vrata. Brdo para, brdo zlata, dijamanti oko vrata. I sad Žak progovara ovaj suludi zaljubljeni u mjuzu. Aj, nisam takav ja. Bogatstvo mi ne treba, meni Čubrić trebaš ti. Hitovi su prokleti. Meni Čubrić trebaš ti, hitovi su za Pa ti mene ne hititi. treba, pa ne treba. Preživjeti sve, skupi snage, si mi ver. Sve ti laži noćas ne bi oprostila ja. Najdraže iz tog vremena mi je znaj da ljubav nema ništa s tim. Zaboli kad te ostavim, ko je kriv ne traži razloge. Ona je melem na duši, muzika za uši. Ona je eros onoga svijeta. Ona je čista umjetnost. Ok, daj molim te sad. Ali aj dajmo proći, Sad poslije ću- pokaži. Čekaj, ti si Ajvardon, ja sam sad vidio to. Dakle, ovako, ovo je nisko budžetni show, ja sam odlučila biti jedan od sponzora ovog showa od sada. Bog te blagoslovi!
Sad ovako, ovo je ovogodišnji, ovog možeš pojesti sam. Pa to ja i pojedem sam. Ne, znam. Ako mi odeš, sve groš, ako mi odeš, Ima ga još, ima ga još, a koliko točno, jako puno, znam di živiš. u Rakitju. Misliš da ja nemam pravo na sreću, samo zato što volim Ajvar, što volim Ajvar. Bruno Mars ima danas 35 godina, kako je star frajer. Ajmo Bruno Marsa pozdraviti jednog, gdje god bio. Hoćemo probat skupa. Kaže ovako pjesma, baš je pisao kako se osjećam. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Niste pogodili na Fejsu, na Instagramu o kome se radi, jer niste i mogli. Ovo će biti stvarno iznenađenje. Ja sam rekao da trebate očekivati neočekivano. Dame i gospodo, kraljica Sevdaha, Hanka Paldor! Međutim, kada sam shvatila da ću biti tvoj specijalni gost, ja sam se iskreno, da vam kažem, toliko obradovala, toliko sam se veselila, jer smatram ovog čovjeka jedno savršenstvo kada je muzika u pitanju. I prije par godina ja sam mu saopćila jednu isto moju želju, da bih voljela s njim jedino snimiti duet. Sjećaš se da smo... Sjećam se. Jako je važno pred sobom i pred Bogom biti čist i ispravan. Ovo je zaslužilo najveći pljesak. Ostalo će sve doći na svoje. Maredo, hvala vam Maredo Grill. Molim vas, veliki pljesak ovdje. Vidi Hanku, naravno. Hanka odmah najveći maznula. Evo ga Hanka, živjeli vi meni. Nije tvoj mnogo manji. Izazovu. Inače ja imam ovdje uvijek spremnu jabuku, evo da čisto da pokažem dokazni materijal. Evo je. Prava zdrava nešpricana jabuka mene čeka. Ne silazi sa čardaka i ne pitaj gdje sam bio. Zašto su mi oči plačne? Zbog čega sam suze lio? Znači, ipak mijenjam ime i karijeru iz Žakovdek u Željko Hudić. Die grünen Augen gehörten mir, die schönen Augen wie Sonnenschein. Ich weiß es nicht, warum ich dich liebe, warum mein Glück zu Ende kommt hinein. Jer naime, Hanka Paldor u Americi neće biti Hanka Paldor, će biti Hanka Paldor, yeah. Hanka Paldor, yeah! The green eyes belong to me. Beautiful eyes, bright just like the sun. I don't know why the hell I still love them, 'cause all my luck now happens to be gone. Znači, došao je kraj. no je povozit bicikl.
I'm hired, I got a job! Hvala mi baca na Ivanu Trump. Ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i puteke, staru majku dok se smije i ognjište dok me grije. Neka lova je pala, bić 200 kuna, kada dobijem 200 kuna, će da zalipim noće ovo, da dobijem 200 kuna, pusti me da ti iz srca odem, pa da se vratim kao nov čovjek, ne daj da tuga korak mi mjeri pred put i slomi bar jedan osmijeh kroz zube, druge to rade i kada gube, nikom ne reci da više ja ne živim tu. Hvala najljepša! Sad ću probat Mišu, da te volim ako stotinama godina, da ti lice ljubim, zadrži me prije sna stotinama godina, da te sretno budim ja, srećo bez kraja.